دلدلا سوداني تكوم أكنا جا صاحب خيا خور سعودي تكوجين بزنس دلقاتور سعودي مقالا بريدا خيستي مكان ساتس سعودي قياسا أكما يروتاني قيا جمع مسجد قدان دقيم إمام تجينيز صلاة على الجنازة جي هاي مالتو دو إجيه غانغا فدو أجتين رفت ليه بشانتين صاحب خيا جمع سعودي أكمل رفت صاحب خيا جمع أكان جالت أخوان الرتي جنازة سلانم رب رحمتها قلو فيهم دو حسابودا ببولي باتي مراسني دبرتم ilmaan Sacuudii wajji qabeenya miraasa abbaa isaanii waan jiru isaanii qulqulleessuun eegaleem akka liqiin abbaa isaanii irra jirtus niin beeka turem liqii riyaala Sacuudii 300 kan daldalaa warra Sacuudii tokkootu irra turem daldalaan kunis akkaan ilmaan Sacuud kana biratti ragaa bahuufiif na wajji deemnaan je'em liqiin tunis bifa ifa taateen galmooteen jirtu waliigaltee adda addaa hedduu keessatti waan turteef waliigalteen tun ta irraa kafalamte ni jirti moon jirtuu shakkiin jettus ilmaan bira turtem amma walumaa galatti ragaan akka inni liqii tana hin kafalin ibsitu waan qalamaan galmooytee hin jirreef ilmaan isaa hundi liquma tanaahuu hin kafallu ja'anii didan garuu nuti daldaltoonni hoggaa biznesa dalaynu amantiidhaan hojjanna daldalaan sunis akka isaan barbaadanitti sabachiisuu fi hin dandeenye an ragaa ta'uufis na qeebaluu didan abbaan keenya riyaala 600 qofa nuu dhiise duuba hanganumaa waan abbichi liqiin irraa qaba ja'u ragaa qabatamaan nuuf mirkaneessuu hin dandeenye kafallee duwwaa hafnaa ja'anii kafaluu didan addunyaa shirnaan jetteen saahiba kiyya ka qabrii keessatti liqiin namaa isa qabdu na dura dhufeetiin akkamittiin hiriyaa kiyya kajoollummaa irraa wajji dalagaa as geenya kana dhiisa jeetiin yaaddaween guyyaa lama booda hirriibaan na didem hoggaan ijatiyya cufadhu hunda akka waan gargaarsanirraa eegaa jiru seeqinsa isaa bareedaa saniin na dura dhufam booda waan hin qabuu fi dukkaana kiyya gurgureetiin riyaala 450 walitti qabem akkasittiin liqii Sacuudirraa kafalem torbaan lama booda namichi Sacuudirraa liqii qabu san dhufee riyaala 100 kanaa deebise akkaan liquma tana kafaluuf waan hin qabuu fi dukkaana kiyya gurguree kafaleef dhagahem duuba 100 naa deebisee hin callisne achumaan deemee seenaa tiyya tana daldaltoota magaalaa Bureedaa tana keessa jiranitti himeem isaan irraa tokko naa dawwalee bakka hojii lama naa kanne duraan maqsanattiin jijjiiruu ka'e amma guutumatti sii kannee furadhuuti dalagadhu naan je akkaan riyaala takkalleen kafalleefis naa kakate akkumaan bakka hojii tana furadhee qulqulleessee garagaleen mucaan dardaraa tokko makiinaa guddoo takka meeshaa guutee maan dhufin gabbu'ee naan je mucaan meeshaan tun tan abbaa kiyyaati hoggaa gurgurte faayidaa isii cinuma takka nuu kafalta cinaan kaan kennaa keeti naan je namoota aanan hin beeneetu bakka hundaa na gargaaruu eegale dalagaan tiyyata duraanii daran dacha dachaa taate amma yeroon seenaa tana isinii himaa jiru baatii ramadaanaa bara 1436 zakaa riyaala miliyoona 3 baasen kanarraa maal baran ilmaan isaa waanuma isaa dhaalanii akkasuma waliin liqii irraa kafaluu qorqodan akka obboleessa dhugaa akka hiriyaan isaa sababaa liqii tanaatiin qabameen azzabamneef waan qabu hundatti wareege hiriyaa gaarii obbolummaa dhugaa jechuun akkana الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هيجا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرافق قصتنا انقبل ديسيني دياد قصتنا راكوا برتنا بدين قبا أكسم إن شاء الله لايك يقولون دقتنا شير قول أولينقها وري channel دامستولتو تفاريتاتن سبسكرايب قولون دقتنا قالتهم أول فادا والسلام عليكم نجيان جرادام